Ja sam Nemanja Vukadinović, direktor Mlekare Granice iz Mladenovca. Mlekara Granice je osnovana 1993. godine i danas, posle 32 godine, svakog dana otkupimo mleko od naših 600 poljoprivrednih proizvođača sa teritorije Šumadije i preradimo oko 100 tona mleka. Trenutno zapošljavamo 210 radnika. Naš asortiman proizvoda su kiselo-mlečni proizvodi, poput pavlake, kiselog mleka i gustog jogurta po kome smo poznati širom Srbije. Takođe, proizvodimo krem sir, fetu, kačkavalj, kao i sveže mleko, mleko za kafu i UHT, to jest dugotrajno mleko. Što se plasmana naših proizvoda tiče, ono se prostire od Kruševca, Kraljeva, Čačka, Užica, preko Šumadije, Beograda, pa sve do Novog Sada. Takođe, naše proizvode izvozimo na tržište Crne Gore i Makedonije. Distribuciju naših proizvoda vršimo iz naših distributivnih centara, koji se nalaze u Kruševcu, Kragujevcu, Beogradu, a uskoro i Novom Sadu. Dovoz sirovog mleka od poljoprivrednog proizvođača, kao i kapilarno snabdevanje gotovog proizvoda, vršimo sa naših 76 kamiona. Zahvaljujući sanitarnim i higijenskim uslovima, uspeli smo da rok trajanja naših kiselo-mlečnih proizvoda produžimo sa 30 na 45 dana i to nas razlikuje od konkurencije. Još jedna stvar koja nas razlikuje od konkurencije je QR kod koji se nalazi na našoj ambalaži i kojim skeniranjem možete vidjeti put mleka od poljoprivrednog proizvođača do nas kao prerađivača, a onda i do krajnjeg potrošača. Stalnim ulaganjem u nove tehnologije odlučili smo se za izgradnju solarne elektrane kapaciteta 1 megavata. Raspisali smo tender za taj projekat. Na tom projektu su učestvovale mnoge firme, među njima je bila firma Energize koja je i pobedila. Ono kako smo se posle toga usmeno dogovarali, prebacili smo to sve u ugovor i sve je bilo urađeno u roku koji je napisan u ugovoru. U danima kao što je ovaj, gde su ispunjeni vremenski uslovi, mi skoro svu potrebu za električnom energijom dobijamo od sunca, to jest solarne elektrane. Iz tog razloga mislim da je potrebno da se što više firmi uključi u implementaciju solarnih elektrana iz razloga što je to investicija koja se vrlo brzo isplati.